Muini wa nyimbo cia mugithi na muiritu kuma family ya The Salims, Sarafina Salim, ni akorwo akinengereria mashabiki make ndeto cia uria muturire uri muritu bururi wa USA. Sarafina Salim gwa kahinda ndakoretwo agikara guku bururi-ini na akoretwo agitwarithia muturire wake na mbere bururi ucio wa USA, na mahinda kwa mahinda nitimuonaga agikiria mashabiki mbica akimonia tumaisha twega twa bururi ucio, no tumaisha tutonekana turi twega uguo muno makiria kimuhuko tondu Sarafina Salim ni nenda-ini ciake cia ukinyaniria na anjia kiriro kigie uria iratu ciena goro, na iratu guku Kenya aguraga na ciringi 250. Arakorirwo akiuga ati kiratu giki gia Crocs kiria tureta manyambura kana kia nyamuga kuria kirendio ciringi cia kinya 3,400 na kungi gakinya nginya ciringi 4,000, na guku bururi-ini aguraga kiratu kiu 250. Akiuga thengia wake kwenda muno kiratu kiu kuria Amerika ndangihota kwigurira kiratu kiu. Sarafina arauga thengia wake kwenda kiratu giki ndarahota gukigura kuria USA kuona kina goro muno. Sarafina akorwo agitaro ni aria mathire bururi ucio wa USA mbere yake makimwira ndakagerie gukompea maisha ma Kenya na ma USA, na ageria gwika uguo agukoma nginya atarite. Shabiki wake akimwira avocado kuria USA yendagio ciringi 300 mbeca cia guku Kenya. Muini Karebi ni aingirira ndeto iyo akiuga we riria arathiaga thabari kuria bururi wa Ngeretha arekuire Crocs make kana manyambura kuona in that country iratu icio ni iri goro na ni ta ngurudi. Akiuga andu ni makorirwo makimuthekerera muno makiona agiikia nyamuga ciake bagi. Akiuga nilichekelewa na watu wa Nairobi vile nilienda na zangu UK, hii kitu ni gold huko. Mashabiki makoro makira Sarafina ndakarire ringi na anjie biashara ya kugira Crocs guku bururi-ini na akenderia andu kuria USA tondu yo ni biashara hiu muno. Ndio kana ni uretikania na mashabiki maya ati endie Crocs kuria US agaciruta guku Kenya na agacindia kuria. Ndio kana muhiano ucio ni the same na quality kana ni the same, na no nyende kumenya Crocs kwanyu mucietaga manyambura kana nyamuga?